C'est-tu en derveskenta en tren, c'est-tu et quand Paul traite ULA et vesgolet et ze daol hag penons kadorioù evit a zeza kadorioù vrech evit a zeza hag pever gwele a zo e bars. C'est-tu mémoire di babet mon penons barzan a classe en eil classe bez oa classe kenta pe classe en eil classe c'est-tu pever par compartiment hag entrée des classes et oa penons ar wagon oa digor pendaben. C'est-tu baiser meus betro, pegur meus kejet gant tud hag a oa tud deus Montpellier hag a oa barza an tren et tre des classes, c'est-tu meus betro d'avant d'avelet hag a eo penons gouleioù penons barza ar wagon emeken quoi. Penons alors a don penuela. Alors, evit kousket ne ket derz e gwirionez pe gwir penons ojet a diojet, trouz a zo, setu me penons entren a joumaza a liez a walar diskouez ar indeor ar panel justement, mais setu pa a vichou e choumaza pa d'enneur hag andraze a zo e pa d'an nos, setu a e joujen bon ba da poense e relin kousket, mais penons a pezo a tud o c'horal. C'est-tu dis que non, ne ket RVH penons barza notel 4 étoiles, penons ne ket DS monde d'AVJ, mais hag RVH barza tren a zo ie penons RVHal peguir. Bon, a meus gred ar poltred penons gwelet a rin dos evit diskouez. C'est-tu apes meus gwelet zeus ket kemese e penkata zeus ket kemese or parke hier koajou tiez en tammig bien mais zeus ket kemese d'avelet c'est-tu penons ne ket da blamour d'andraze et au kantor ar VH penons chanch bro en tammig bien memes ma joumant barz memes bro mais chanch bro hag gwelet quoi penons meus gred an aoudegez gant penons tud deus brozaos, tud deus penons bro Belgia, tud deus bro Suisse, hag tud deus ar vro ie. Alors, e penkenta, justement, penons gred emeus penons ahe an derveskenta emeus kemeret an tren pas dans dervez a bez hag en osfes hag en egavet diouz ar vintin et Katharinbourg. C'est-tu a en dervez ne meken a e don gant tud deus pro Europa. Oa ket kalz a tud deus pro Russia. Pe meus ket gred an aoudegez ganto. Var l'er penons meus beajet e tre e Katharinbourg betek Irkoutsk a zo e kichen al lac Baïkal, hag war l'er penons Irkoutsk betek Vladivostok. C'est-tu alors penons a loden divea a oa reir et beze mes fe gelet ober penons en neanal e Khabarovsk pe Chita hag a zo e Siberia penons var zu a reter deus a len Baïkal. C'est-tu bon derveskenta et Katharinbourg. Alors e Katharinbourg a zo an avezet gant l'eau diouzor matre. Non, no peus ket klevet an eau de ce Katharinbourg. C'est-tu bon, c'est-tu don a rin bar andraze, mais non, penons skipai brochal, evit penons Coupe du Monde pe sa blaves a he, o deus c'hoariet e Katharinbourg, bez bet match e Katharinbourg. Ya, da will juste c'est-tu per hag emeus gwelet traoù e Katharinbourg deus an traoù seia. Hag Moscou e Katharinbourg a zo 1050 km. C'est-tu en dervez evit ober an dra he. Hop, ya.